Yes, reka mbasuhuze cyane kandi nongere mbahe ikaze nizere ko aho muri hose mumerewe neza kandi ko mukomeje kugira weekend nziza. Umunsi turi kuwa gatandatu tariki 29 Werurwe muri mwaka w'2025 namakuru birumvikana rero twinjiyemo turaza kwibanda mu mirongo y'imbere ku rugamba. Uyu munsi turaza kwerekeza mu bice bitandukanye by'umwihariko ariko aha mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turababwira ko mujyi wa Uvira abakoroneri babiri b'abarundi bamaze kwitaba Imana bakaba bamaze kugwa murambushi abarwanya umutwe wa 23. Turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko ibyo abarwanya umutwe wa 23 bateretse ku rupapuro rw'ibiganiro muri Katari, ibi byashegeshe ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biraza kugenda gute? Ibyo aba bagabo barimo gusaba biteye ubwoba mukanya turabyinjiramo ku buryo burambuye. Turababwira kandi ko muri teritwari ya Warikare ababirigi bamaze kurasirwa Warikare mu rukerera rwo muri iki gitondo. Turaza kubabwira umubare w'abamaze kuraswa mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Turaza kandi kubabwira ko mwibanga rikomeye cyane ababirigi n'abarundi bamaze kwinjira byeruye mu ntambara na M23 mujyi wa Uvira ni hariya muri Sud Kivu mu burasirazuba cyase mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngibyo rero ibyo tugiye kugarukaho makuru yacu hano ku Ibendera TV muri aka kanya muri aya masaha kuri iyi tariki y'uyu munsi. Nizere ko umeze neza, nizere ko aho muherereye muguwe neza, nizere kandi ko mwamaze gutera agatebe kugira ngo aya makuru tuyabagezeho ku buryo burambuye. Nitwa Utarama, nitwa Umukada, nitwa byinshi, nitwa byose. Imbere ku mirongo y'urugamba andu wa mbere abatari bakeya bamaze kugenda babimparira. Ikaze rero mukanya, nizere ko twongera guhura bamaze gukora like, terekeho like kandi wibuke no gukora subscribe niba utari wayikora. Ugiye ukora subscribe kandi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kita notification sign, ubundi ko tuzaya twinjira muri studio tuje kubagezaho amakuru ujye uhita uyabona uri uwa mbere. Ngibyo rero ko byifashe magingo ya mukanya, ndaje twinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Mwese nizere ko muhari. Yesi, ikaze nanone ku buryo burambuye muri aya makuru. Namakuru akomeye cyane, namakuru y'umwihariko, namakuru utasanga ahandi. Aya makuru rero ni munyemerere tuyahere muri teritwari ya Warikare. Muri teritwari ya Warikare ababirigi bagera kuri 5 bamaze kwitaba Imana. Ababirigi bagera kuri 5 bamaze kwitaba Imana mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Mu mirwano bakomeje kugenda abifatanya n'igisirikare cya FARDC bakagaba akubirindiro by'abarwanya umutwe wa M23 mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Rero uko ibintu byagenze aha muri ibi bice bikikije teritwari ya Warikare cyangwa se umujyi wa Warikare, umanukiye muri Irogo kugira ngo abantu mudukurikiye muhazi mujye munabyumva, utambikiye uvuye mu mujyi wa Warikare ukanyura hitwa Osokari ugakomereza hitwa Rogo ukamanuka gato ukagera hitwa Kasese. Ahangaha niho muri iki gitondo ibingibi byose tubabwira bimaze kubera. Abarwanyi bo ku ruhande rwa FARDC barimo kwifatanya n'abasirikare bo mu gihugu cy'Ububirigi
mu rukerera rwo kuri uyu munsi bageze gutya bagaba ibitero ku birindiro by'abarwanyi b'umutwe wa M23 baherereye ahangaha muri aka gace kitwa Rogu, baturutse ahitwa Kasese, abandi bari baturutse Kikunda. Amakuru agera hano ku Ibendera TV aravuga yuko ababirigi bagera kuri 5 bamaze kugwa mu mirwano ibaye mu rukerera rwo kuri uyu munsi, ukuvuga kuri uyu wa gatandatu tariki 29 Werurwe muri uyu mwaka w'2025. Ni breaking news ingira ngo nkugezeho. Ababirigi bakomeje guhakana ko batari mu mirwano hano muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko magingo yatuvugana abagera kuri 5 bamaze kuraswa mu rukerera rwo kuri uyu munsi, bakaba baguye mu mirwano ibereye ahangaha muri ibi bice bitandukanye bikikije iyi teritwari cyase uyu mujyi wa Walikale. Abarwanyi b'umutwe wa M23 rwose baba bibereye mu birindiro byabo bavuga bati twebwe turi intare, ntawe dushotora, ariko nihagira utwendereza araza kubona akaga. Aba barwanyi rero ku ruhande rwa FARDC fatanyije n'aba babirigi ngo bagize gutya bagaba igitero cy'ubushotoranyi ku barwanyi b'umutwe wa M23 baturutse Kikunda abamanuka ahitwa Kasese, ngo bari baturutse muri ibi bice bya Puniya, bari baturutse Puniya. Ubundi ngo ahantu baturutse ahantu hitwa Amauwa, bamanuka muri route nationale nimero 30 bakomereza hitwa Puniya, batambikira hitwa Kikunda, bamanuka hitwa Kasese. Ubundi noneho ngo bahita barekura imibundano cyangwa se imiriro y'amasasu ku barwanyi umutwe wa M23 baherereye mu birindiro by'abahangaha muri uyu mujyi wa Walikale. Ibi bikimara kuba rero imirwano ngo yabaye imirwano bararasana, ibintu birakomera cyane. Magingo yanga tuvugana ababirigi 5 bakaba baguye ku rugamba muri uru rukerera rwo kuri uyu munsi muri teritwari ya Walikale. Magingo yangaya akaba ruko byifashe. Yes, muri teritwari ya Walikale nuko nguko magingo yabyifashe, nuko nguko haramutse. Hanyuma munyemerere twihute cyane mbabwire ko turaza kunyarukira muri Katari, tubabwire magingo ya uko ibiganiro bihagaze. Ndagira ngo nkubwire ko iby'aba batarama bo mu mutwe wa M23 barimo gusaba byakangaranyije leta ya Kisekedi. Ndagira ngo nkubwire ko ibintu bitari buze koroha n'akana gatoya. Reka noneho tunyarukire muri Sud Kivu. Muri Sud Kivu muri uyu mujyi wa Uvira ibintu magingo ya abikomeje gufata indi ntera. Ibintu bibyutse bimeze nabi cyane. Abakoroneri bagera kuri 2 bo mu gisirikare cya leta y'u Burundi bamaze kwitaba Imana tayari mu rukerera rwo kuri uyu munsi. Aba baguye muri ambushi y'abarwanyi b'umutwe wa M23. Nambushi ibereye ahitwa Useni. Ahitwa Useni niho iyi ambushi y'abarwanyi b'umutwe wa M23 imaze gukorera ibingibi. Aba barwanyi cyangwa se abo ku gisirikare cy'u Burundi bagize gutya abarikora bari kumwe n'abasirikare ba FARDC ndetse magingo yangaya biravugwa ko n'ababirigi tayari bamaze kuba basesekara ahangaha muri Uvira ngo kujya kurwanya uyu mutwe wa M23. Magingo ya rero mu rukerera ahagana saa 11 zo kuri uyu munsi zishyira saa 12 za mu gitondo, FARDC n'abarundi
na Wazalendo na FDLR, ndetse biravugwa yuko ngo n'ababirigi bari barimo muri iki gitero. Igitero cyaturutse Uvira kikamanukira hitwa Plage d'Ifunanya, bakamanuka bakagaba ibitero ku barwanyi cyangwa se ku birindiro byarwanye umutwe wa 23 biherereye Useni. Hanyuma rero ngo bamaze kubagabaho ibitero, narabibabwiye ku munsi w'ejo ku mirongo y'imbere ku rugamba ko abatarama bo mu mutwe wa 23 bamanuye ibifaru bikomeye. Narabibabwiye kandi ko aba batarama yambunda yabo kabutindi kabuhariwe yitwa Satani yamaze kumanuka tayari muri ibi bice, yamaze kugera mu birindiro byarwanye umutwe wa 23 ahangaha muri Useni. Ndagira ngo nkubwire ko mu rukerera rwo kuri uyu munsi habereye ibintu bikomeye n'ibitangaza, habereye ibintu bikomeye cyane, kubera yuko iki gitero cyagabwe na abasirikare ba FARDC, igisirikare cy'u Burundi. FARDC ni ukuvuga iba iri kumwe na Wazalendo, abasirikare b'u Burundi na FDLR ndetse n'abandi benshi bari muri coalition fatanyiriza hamwe kurwanya umutwe wa 23. Bageze guki ngo baramanuka baravuga bati aha Useni tugomba kuhavana abarwanyi b'umutwe wa 23, deko ababibereye aha mu birindiro bikikije uyu mujyi wa Uvira wose. Hanyuma rero baravuga ati tugomba kuhabavana tukahabirukana bakava hangaha muri Useni. Baramanuka rero bagiye kugaba ibitero, basanga abarwanyi b'umutwe wa 23 tayari bamaze kubitegura. Ambushi kabutindi kabuhariwe, abasinepa. Urabona ahangaha muri Useni hari ibintu bimeze nk'ibibaya, ubundi hakurya gato hakaba ikintu kimeze nk'umusozi. Muri uyu musozi rero tayari niho abarwanyi b'umutwe wa 23 bibereye. Basinepa kabutindi kabuhariwe niho bibereye. Ubundi amakuru ngo bari bamaze kuyafata 5-5. Wana ku ruhande rwa FARDC rero ngo bamanutse muri route nationale nimero 5, bamanuka berekeza hangaha muri Useni banyura Plage d'Ifunanya, ariko ngo bageze hepfo gatoya begera Useni ngo ibyababayeho ni ibitangaza bikomeye cyane. Babarashe abarwanyi b'umutwe wa 23 ngo bakoze icyo bita kubatwika, ngo babatwitse rwose ku buryo magingo yanga tuvugana ngo bamaze kugwa abasirikare benshi cyane, ndetse tayari ngo abakoroneri babiri bari muri uru rugamba baturuka ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi bamaze kuhasiga ubuzima. Bararashwe rwose mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Ubwo rero rwose ibintu bikaba bikomeje kugenda biba bibi cyane aha muri uyu mujyi wa Uvira, ndetse kandi ngo indani muri uyu mujyi wa Uvira abaturage bahatuye bakomeje gushya ubwoba kubera ibikorwa bikomeje kugenda bibera mu nkengero zo muri uyu mujyi wa Uvira, bikaba rero bikomeje kubatera ubwoba cyane. Hanyuma ibindi bivugwa nuko ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira ngo mwibanga rikomeye cyane ababirigi tayari bamaze kuba bahasesekara ngo biyunge ku rugamba FARDC irimo kurwana n'umutwe wa 23. Ababirigi rwose ngo tayari bamaze kuba bamanuka ahangaha muri Uvira, ndetse ngo bamanukanye n'ibikoresho byabo, ndetse ngo biravugwa yuko hari na drone twa tudege tutagira umuderevu cyangwa se umupilote, natwo ngo bamaze kutumanukana n'ibindi bikoresho bitandukanye ngo bamaze kubimanukana, ndetse biravugwa yuko ngo hari n'ikindi gisirikare cyamaze guturuka mu Burundi kije gutanga umusada ngo kugira ngo uyu mujyi wa Uvira utagomba kuba wafatwa n'abarwanyi b'umutwe wa 23. Andi makuru kandi mwibanga rikomeye aravuga yuko aha mu mujyi wa Bujumbura ngo hari ahantu harimo gutorezwa indi batayo irimo guhabwa imyitozo ikomeye cyane ngo ize kurwanya umutwe wa 23 aha muri uyu mujyi wa Uvira.
ibintu bikaba bikomeje kugenda bikomera cyane. Bantu mudukurikiye hano ku Ibendera TV, mu mirongo y'imbere ku rugamba rwose mba ngenda mbakururira amakuru ndetse nagitsimbatsimbiye kure, njyewe nyavanayo ubundi nkabaterekera amakuru ku meza 5 kuri 5, ubundi ibintu mukagenda mubimenya uko magingo ya byifashe. Hanyuma rero ni munyemerere twinjire mu nkuru nyamukuru, munyemerere dutereke amaso n'imboni zacu muri Katari. Abadukurikiye hano ku Ibendera TV, ni munyemerere gatoye cyane mukanyenze tunyaruke ubundi mbatware mbatereke muri Katari. Kanya gato cyane rwose, reka nze twerekeze muri Katari. Yesi, tayari muri Katari. Ariko mbere yo kwinjira muri Katari, ni munyemerere nongere nkwibutse gukora like. Ntago nzibona zirimo kuzamuka rwose, ntago ndimo kuzibona, kandi ubwo iyo ntari nabona like zizamuka, byabe nibyo kubabwira ngo like zizamuke zigere mu 10 mbone kubaha amakuru. Oya, ibyo twarabyanze hano ku Ibendera TV. Wowe ukigera hano tayari terekaho like yawe. Niba uri mushyashya hano ku Ibendera TV, terekaho subscribe yawe, kandi mu gihe uterekaho subscribe yuke no gukora kuri ako kantu k'ingofero bayita notification sign, kugira ngo buri gihe uko amakuru ageze ku Ibendera TV ujye uhita uyabona utiriwe ujya gushakisha, kubera ko notification ihita ikwizanira. Abadukurikiye rero tayari muri Katari, ababwiye nta hantu ntazabageza. Ubu ngubu abadukurikiye ku Ibendera TV tayari muri Katari. Ku munsi w'ejo twabigarutseho turabibabwira ko abarwanya umutwe wa 23 bamaze kugera tayari muri Katari. Uti rero amagingo ya muri Katari byifashe gute, bihagaze gute? Ndagira ngo nkubwire ko ibyo abarwanyi ba 23 barimo gusaba leta ya Kinshasa iyobowe cyangwa se ikuriwe na Tshisekedi biteye ubwoba kandi birakomeye. Muri Katari, intumwa z'abarwanyi b'umutwe wa 23 zikuriwe cyangwa se ziyobowe na Bertrand Bisimwa, akaba ari umuyobozi wungirije w'ihuriro Alliance Fleuve Congo, akaba na perezida cyangwa se umuyobozi mukuru wa 23. Harimo kandi umuyobozi ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare ariwe Colonel Nzenze Imani John, uyu nguyu nawe arahabaye. Hakaba kandi na Rene Abandi, uyu nawe ari mu ntumwa ziri muri delegation y'abarwanyi b'umutwe wa 23 ziri tayari muri Katari. Hanyuma rero ahangaha muri leta ya Katari, abangaba bakaba barakiriwe ku itariki 27 muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 muri uku kwezi kwa gatatu. Hanyuma rero abangaba abarwanyi b'umutwe wa 23 bakaba barahuriye n'intumwa za leta ya Kongo ndetse n'intumwa za leta y'u Rwanda. Hanyuma abangaba bakaba baragiye ahangaha ku butumire bw'umuyobozi w'ikirenga wa Katari ariwe Sheikh Tamimu bin Hamadi Al Thani. Uyu nguyu akaba ariwe uyoboye iki gihugu cya Katari. Hanyuma rero ndagira ngo nta gutinda ibi, ndagira ngo mbibutse uko bimeze, ahubwo reka tayari twinjire mu byo abarwanyi b'umutwe wa 23 bamaze gutereka ku rupapuro ku meza y'ibiganiro. Tayari abarwanyi b'umutwe wa 23 barasaba ko Sud Kivu yose
ndetse ubundi n'uburasirazuba bwa Kongo bwose, ndetse n'ibice aba barwanyi b'umutwe wa M23 bamaze gufata byose babyegurirwa. Ikindi kandi barasaba ko Tshisekedi yakwegura akava ku butegetsi, ndetse kandi barasaba ko ibijyanye n'imiyoborere y'ivangura icika, ndetse kandi barasaba ko umukongomani wese w'impunzi aho yaba ari hose agomba gucyurwa agatahuka mu gihugu cye. Aba rero bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakimara kumva ko izi ntumwa zisaba ko Tshisekedi yegura, bahise bakangarana. Izi ntumwa zo ku ruhande rwa M23 ku biganiro cyangwa se ku meza y'ibiganiro, bakimara gusaba ko Tshisekedi yakwegura cyangwa se agahindura imiyorere, ruhande rwa Tshisekedi rwahise rukangarana bagwa mu kantu. Bahise bakangarana bagwa mu kantu, mu gihe bo bifuza yuko ibiganiro byaba, ariko kandi abarwanya umutwe wa M23 bakarekura ibice byose bamaze gufata, ubundi bakinjizwa mu miyoborere cyangwa se mu buyobozi bwa leta ya Kinshasa. Ariko abarwanya umutwe wa M23 baravuga bati wowe Tshisekedi uraza kwegura, ikindi kandi ibice twamaze gufata byose turabigumana, tayari byose turabigumana. Abarwanya umutwe wa M23 bakaba bamaze gutereka ku biganiro ingingo zikomeye arizo izi ngizi. Ibi rero bikaba byahangayikishije ndetse bikorogoshora abo ku ruhande rwa leta ya Kongo cyangwa se ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ni ukuvuga intumwa za leta ya Kongo zikimara kumva ko abarwanya umutwe wa M23 barimo gusaba ibi ngibi, ibintu byakomeye, ibintu byafashe indi ntera. Kugeza amagingo yangaya ibiganiro biracyakomeje, ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibintu bikomeje gufata intera ikomeye cyane. Tegereje kuza kumenya ibiraza kuva mu myanzuro ya nyuma, ariko ndagira ngo nkubwire yuko magingo yangaya ibintu bitoroshye, ibintu ntago byoroshye na gatoya. Hanyuma rero ngizo update twagarukagaho. Ikindi twababwira nuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutangaza ko gikomeje kwitwara neza mu mirwano gikomeje kugaba ku barwanyi b'umutwe wa M23. Igisirikare cy'u Burundi kikaba cyatangaje ko gikomeje rwose kubyitwaramo neza imbere y'uyu mutwe yitwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara mu gihe abakoroneri b'iki gisirikare cy'u Burundi bamaze kwitaba Imana mu rukerera rwo kuri uyu munsi, murambushi kabutindi bamaze kugwama rwose, yabereye ahangaha mugi wa Uvira umanutse gatoya, ahangaha twababwiye hitwa muri Useni. Hanyuma ibi rero bikaba ari byagarutsweho n'umuvugizi w'iki gisirikare cy'u Burundi ariwe Brigadier General Gaspard Baratuza, ikiganiro yahaye abanyamakuru ku munsi w'ejo tariki 28 Werurwe muri uyu mwaka w'2025, ubwo yabazwaga niba igisirikare cyabo kirimo kwitwara neza ku rugamba muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo nyamara akirengagiza yuko abasirikare b'u Burundi komeje kugenda bitaba Imana umunsi ku munsi, ariko we akaba yaravuze yuko ngo ingabo z'u Burundi rwose ngo zikomeje kwitwara neza. Rero akaba ari byagarutsweho ku munsi w'ejo mu kiganiro yatanze, agira ati ndagira ngo mbamenyeshe ko ibyo navuze mu kwa mbere nta kirahinduka. Ingabo zacu zoherejwe muri DRC zimeze neza, kandi abarundi ntabwo bamukwiriye kugira. Mukomeze imirimo yanyu
ibisigaye mu biharire ababishinzwe kubera yuko igisirikare cy'u Burundi turimo kwitwara neza. Ibi rero akaba ari byo uyu umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yahaye itangazamakuru ryo mu Burundi ku munsi w'ejo. Ariko mu rukerera rwo kuri uyu munsi abasirikare b'u Burundi bongeye kwitaba Imana mu mirwano ndetse no muri ambushi yabereye aha wegera Useni aha mu bice bikikije umujyi wa Uvira ni muri Sud y'Amajyepfo cyangwa se Sud Kivu, ni muri Kivu y'Amajyepfo mu mbabarire. Hanyuma rero reka twizere ko ubwo mu bihe bitandukanye muraza gukomeza kubana natwe mu makuru atandukanye, hanyuma updates zo tugakomeza tuzibagezaho. Ariko nkwibutse gukora like, nkwibutse gukora subscribe niba utari wayikora, kandi mu gihe ukora subscribe ibuke no gukora kuri iyo notification kugira ngo amakuru ajye akugeraho 5 kuri 5 utiriwe ujya gushakisha. Ubwo kandi nifurize weekend nziza abantu mwese mudukurikira, by'umwihariko abo duhuriye muri groupe y'abakunzi ba Ibendera TV. Tuba turimo gutegura amakuru rwose kugira ngo tuyabagezeho. Hari abagenda batwandikira mutubwira muti ibintu ahangaha byifashe gute. Ubwo mwese rero muri abantu b'ingenzi kuri twe, tuzajya tugenda tubakurikiranira makuru 5 kuri 5. Ngibyo rero ko byifashe magingo ya ubwo dusubire ku mugoroba saa 12 na makuru arabagezweho kuri ayo masaha. Saa 4 z'ijoro nabwo na makuru abagezweho. Ibi twarabyiyemeje hano ku Ibendera TV. Wowe cyo usabwa anugutera gatebe ugakurikira amakuru, hanyuma kandi ugakora like, ugakora subscribe niba utarayikoze, ugakora kuri ako kantu kameze nk'inzogera niba utaragakozeho, ubundi kandi ukadufasha gusangiza izi nkuru nshuti zawe n'abakunzi bawe kugira ngo amakuru agere kuri benshi kandi mu byiciro byose. Mwese rero mwirirweho, mugire amahoro n'amahirwe. Imana ikomeze kubarinda.